Poštovanje i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Skrivene stvarnosti. Čujte ljudi, vrijeme je za priču, ali ne bilo kakvu priču. Priču o vremenu kada su dinosaurusi bili na vrhuncu svoje moći. Priča počinje prije 66 miliona godina. Zanimljivo. U vremenu kada su dinosaurusi šetali kopnom, brinući se o svojim malim dinosaurusima i uživajući u sunčanju. U isto vrijeme morski svijet je bio prepun riba, a i morskih čudovišta, koja su igrala igru među zamršenim algama dubokih plavih voda okeana. A na kopnu mali sisavci kopali su rupe za svoje male domove, skrivajući se od prijetnji s neba. No, jednog dana sve se promijenilo u trenutku. Dođite da istražimo razloge ovog neočekivanog kraja kroz dosije zemlji. Mjesto gdje mudri istražitelji poput nas dolaze kako bi se zabavili, nadam se. Prije 66 miliona godina sve se promijenilo. Veliki asteroid, gotovo 20 km u prečniku, sudario se sa zemljom. Brzinom koja bi zapuhala i najčvršće umove. Brzina tačno nije poznata, ali pretpostavlja se da je meteor putovao desetine hiljada kilometara na sat. Kaos je nastupio, stvarajući tsunamije visoke kao nebodere i vatrene zidove preko kontinenata. Uništenje je bilo neizbježno, a dinosauri su postali samo sjena prošlosti. Asteroid ili meteor KT je pogodio poluotok Yucatan, jugoistočni Meksiko, stvarajući krater od 37 km u prečniku i pokrenuši lančanu reakciju događaja koji su promijenili zemlju zauvijek. Ovaj događaj poznat je kao Chicxulub, meksički udar. Da, to je bila prava stvar. Kaos koji je izvrsao 70% života na zemlji i promijenio smjer historije. Procijenjena energija udara bila je nevjerovatna, gotovo kao da je neko ispalio stotine atomskih bombi u sekundi. I dok je svijet bio obavijen kaosom, zvijezdano nebo promatralo je sve, svjedočeći rođenju nove ere. To je bio trenutak koji je za nas, ljude, promijenio apsolutno sve. U toj noći vremena, kada je nebo zadržalo dah, zemlja je stenjala pod teretom katastrofi. Svjetlost je bila progutana u tamu dok se svijet tresao pod udarom nebeskog tijela. Mega tsunami je izronio iz dubine mora, zapljusnuvši obale s brutalnom snagom, ostavljajući iza sebe pejzaž razaranja. Ali čak i usred tog kaosa postojala je snaga obnovi. Priroda je počela iznova. Život je pronašao način da se prilagodi i u novim okolnostima. Dok su ostaci asteroida padali kroz nebo, Zemlja je mirno pripremala pozornicu za novu eru. To je bio trenutak prelaska. Trenutak kada je prošlost postala samo uspomena, a budućnost postala nada. Smrt je stigla u trenu, a njezini tragovi jasno su vidljivi u fosilima pronađenim daleko na istoku, u uzrocima tla iz New Jerseya i tako udaljenim 300 milja. Dok su neki oblici života uspjeli preživjeti udar, milioni vrsta nisu imali ovakvu sreću. Za dinosauruse misterija ostaje jesu li nestali u trenutku udara ili su se mučili nedjeljama dok ih nije potpuno uništilo. Bez obzira na to, taj dan je zabilježen kao dan kada su divovi nestali sa lica zemlje. Kada je asteroid udario, probio je koru planete, stvarajući ogroman krater. Ubrzo nakon toga, oblaci zagrijane prašine, pepela i pare ispuzali su iz dubina, ispunjavajući atmosferu toksičnim spojevima. Stijene na mjestu udara bile su natopljene sumporom, koji je isparavajući se stvorio gustu, žutu maglu koja je prekrila cijelu površinu zemlje, izazivajući ekološki kolaps, poznat kao Younger Dryas, o kojem smo pričali u prethodnim epizodama. Sunčeva svjetlost bila je blokirana,
ostavljajući svijet u hladnoći koja je trajala godinama, donoseći smrt i uništenje života kakvog su poznavali. Zima je bila surova, neumoljiva. Biljke su prestale rasti u takvim uvjetima gdje skoro nemoguće, a prehrambeni lanac je bio na rubu uništenja. Bio je to hladan, mračan period u kojem su životinje bile osuđene na izumiranje. Za dinosauruse preživljavanje nije bilo moguće nakon udara. Oni su polako nestajali tijekom dugih godina udarne zime. Kako zima ubija te životinje? Pa ova zima je bila različita od svega što smo ikada mi vidjeli. Trajala je godina, a sunce se nije pojavljivalo. Bila je to tama, beskrajna tama, bez svjetlosti. Bez sunca fotosinteza je prestala. Biljke su umirale, a s njima i životinje, jer im to oduzima hranu. Velike, moćne životinje nestajale su širom planete, ostavljajući za sobom pustoš i očaj. Hrana nije bila samo oskudna, nego je nestala u potpunosti. Nadali smo se da će stvari se popraviti, ali umjesto toga postajale su samo gore. Svijet je bio zamotan u plašt tame i smrti, dok smo se borili da pronađemo nadu u najtamnijim trenucima. Sve je to omogućilo česticama i plinovima oslobođenim u mnogim udarima, možda i hiljade vulkanskih erupcija da izmijene klimu zemlji. Otrovni snijeg je padao širom svijeta godinama, stvarajući smrtnosni pokrivač koji je zatirao sve pred sobom. Važno je napomenuti da se snijeg otopljen u okeanima pretvorio u kiseline, dodatno pogoršavajući ekološku katastrofu. Zrak je postao gotovo nemoguć za udisanje, natopljen otrovnim plinovima koji su gušili životinje i biljke, ostajući samo mrtvilo u svojim tragovima. Čak i one životinje koje su preživjele dan udara, ubrzo su shvatile da su smrtne presude zapravo bile blaženstvo u usporedbi sa dugotrajnim mukama koje su uslijedile. Vulkani su ispuštali svoj ugljen dioksid. Ok, trebamo malo premotati našu priču naprijed, ne možemo baš sve ovako crno. Idemo malo u budućnost, malo više. Umirili su se valovi, zaspali su vulkani, dok je svjetlost jutra polako prodirala kroz oblake dima i pepela. Novi dan se rađao, obasjan nevjerovatnom snagom i voljom da se preživi i obnovi. Kada su čestice udara napokon isparile iz atmosfere, CO2 je ostao, stvarajući efekat staklenika koji je ponovo zagrijao planetu. Ovaj neočekivani preokret u klimatskim uvjetima dodatno je komplicirao već katastrofalnu situaciju koja je već bila prisutna. Ali priroda nepokolebljiva u svojoj sposobnosti da se iznova rodi. Počela je tiho vraćati život u opustošene krajeve. Prve klice trave probijale su se kroz pukotine u zemlji, dok su ptice ponovo zapjevale svoje pjesme o nadi. U srcima preživjelih pulsirala je odlučnost da se izgrade bolji svjetovi iz ruševina prošlosti. I tako, pod zvjezdanim nebom koje je svjedočilo kataklizmi, počela je nova epoha. Epoha obnove i preporoda. Ljudi su se udružili gradeći nova naselja i zajednice, dijeleći nadu i snagu da se suoče sa novim izazovima budućnosti. Udar, iako je donio uništenje, također je potaknuo evoluciju, potičući život da se prilagodi i napreduje. I dok se zemlja vrtjela i dalje, čovječanstvo je kročilo naprijed, donoseći sa sobom mudrost stečenu iz prošlosti i viziju svjetlije budućnosti. Jer iz pepela katastrofe rađa se nova prilika za rast i prosperitet. I dok se sjećamo tog sudbonosnog događaja, prije 66 miliona godina, neka nam bude podsjetnik da čak i u najmračnijim trenucima svjetlost nade uvijek zasija na horizontu, čekajući nas da nas povuče prema boljem sutra. Ovaj novi prikaz Zemlje potpuno je drugačiji od onoga što smo poznavali u doba dinosaurusa,
Predatorske ptice i gmazovi nisu više dominirali hranidbenim lancem kao nekada. Umjesto toga, sisavci se uzdigli na prvo mjesto i prosperirali, preuzimajući ključnu ulogu u oblikovanju novog ekosistema. Ovo poglavlje u historiji naše planete označilo je početak verzije Zemlje kakvu poznajemo danas. Sisavci su postali vladari kopna, prilagođavajući se raznolikim okolišima i stvarajući složene ekološke mreže koje su omogućile raznolikost života kako danas promatramo. Dok su se neki oblici života potpuno izgubili, izmrli u smrtnim vremenima nakon asteroidnog udara, drugi su procvjetali, otvarajući put novim mogućnostima i evoluciji. Chicxulub udar, koji je decenijama bio predmet teorija, konačno je otkriven tek nedavno 1978. godine, zahvaljujući naporima geofizičara Glena Pinfielda i Antonija Camarga. Ovo otkriće otvorilo je novo poglavlje u našem razumijevanju historije Zemlje i dramatično promijenilo naše perspektive o katastrofalnim događajima koji su oblikovali planetu kako poznajemo danas. Na mjestu udara u krateru otkrivena je visoka koncentracija iridija. Ovo otkriće bilo je ključno u potvrđivanju teorije o asteroidnom udaru koji je uzrokovao masovno izumiranje dinosaurusa, a i mnogih drugih vrsta prije mnogo miliona godina. Iridijum, rijetki metal koji se rijetko nalazi na Zemlji, ali je često prisutan u svemirskim tijelima poput asteroida. Isti iridijum pronađen je u tlu širom svijeta, a sadržavao je velike količine čađi, što je ukazivalo na požare u šumama širom planete. Također, pronađena su zrnca kvarca unutar tla koja su bila deformirana visokim udarnim talasima, uobičajenim tokom eksplozija. Sada, 1990. godine, znanstvenici su konačno potvrdili postojanje masivnog kratera koji je zakopan pod dubokim slojevima krečnjaka. To su postigli bušenjem i mapiranjem gravitacijskih polja preko Meksičkog zaljeva. Ipak, iako je otkriće kratera bilo impresivno, ostaje nesigurnost u vezi sa izumiranjem dinosaurusa. Niko ne zna jesu li ubijeni u trenutku udara ili su eventualno izdržali nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina nakon toga. Većina znanstvenika pretpostavlja da su mnogi od njih umrli tijekom udarne zime koja je uslijedila. Istina je, ponekad je teško zamisliti kako lijep dan može postati tako katastrofalan, ali historija nas uči da se to može dogoditi. Apsolutno može. Zapravo, u našem sunčevom sistemu postoji gotovo 2 miliona asteroida ili meteora koji su široki kilometar ili više. Mnoge orbite tih asteroida presjecaju se sa meteorima Zemlje. Bilo je i drugih masovnih izumiranja koja ostaju misteriji dan do danas. Mi polako želimo da otkrivamo jedan po jedan. Prije oko 250 miliona godina vjeruje se da je oko 90% vrsta eliminirano tijekom perioda zvanog veliko umiranje. Možda će ovo biti tema za našu sljedeću epizodu. Vidjet ćemo. Meteoriti udaraju u Zemlju svaki dan i to čine od početka našeg vremena. Dakle, nije ovdje pitanje hoće li se na Zemlji dogoditi ponovo veliki udar. To je samo pitanje kada. NASA prati orbite hiljade nebeskih objekata. Bilo je nekoliko prilično bliskih susreta tokom godina i ne mislim na 40 godina ili 100 godina unazad. Da, pričamo o eri u kojoj mi živimo. Mislim kao na asteroid iz 2019. godine. Ok, on je promašio Zemlju za nekih 70.000 km, to sad možemo reći da je prilično veliko. Ali za svemir, pa to je skoro ništa. To je čak mnogo bliže nego nama Mjesec. I ovaj objekat je bio u pokretu i bio je veoma brz. Postoje mnogi znanstvenici koji vjeruju da je najveća prijetnja našoj civilizaciji ne rat ili kuga, COVID koji smo iskusili 2019. godine. Zamislite samo sudar COVID-a i asteroida koji je prošao 2019. godine. To bi baš bio pravi kaos. Ili da pričamo o nekim klimatskim promjenama.
apsolutno nepotrebno. Već smatraju da je to upravo još jedan udarac meteora. Srećom, tehnologija nam omogućuje praćenje asteroida i potencijalno čak i mijenjanje njihove putanje kako bi se spriječili mogući udari. Ovo područje istraživanja postaje sve važnije kako se svijest o potencijalno katastrofalnim posljedicama asteroidnih udara povećava. Uz napredne tehnologije nadamo se da ćemo biti sve bolje pripremljeni za suočavanje s ovom prijetnjom. Mi ovdje ne možemo skoro ništa promijeniti, tako da kažem. Niti ja želim da vas plašim na bilo koji način, no moramo biti svjesni da meteori udaraju zemlju svaki dan, od početka našeg vremena pa i dan danas, dan na koji slušate ovaj podcast. To je jednostavno naša realnost. Da bi stvari malo umanjili, treba da shvatimo da ti meteori koji pogađaju zemlju iz dana u dan nisu veliki. Ali kao što smo već spomenuli, postoje u našem sistemu meteori koji su u prečniku kilometrima veliki. To su potencijalno prijetnje za našu planetu, za nas, za ljudski rod. Jasno je da postoje nauke koje prate asteroide. Međutim, one nisu mnogo ekonomski podržane. Veoma malo novca se ulaže u razvoj tih nauka, razvoj sistema praćenja, u razvoj radne snage, obuke naučnika koji bi mogli da prate takve stvari. Naravno, kako vrijeme prolazi i mi ljudi postajemo sve svjesniji ove opasnosti i da treba da se štitimo. Nadamo se da će velike zemlje pokušati uložiti još više novca kako bi ovaj problem otklonili i mogli mirno na spavanje. Ipak savjetujem svima da idu mirno na spavanje, jer stvari koje se ne mogu promijeniti nisu vrijedne naših živaca, naše sekirancije. Šta drugo da kažem? Ali tema je vrlo zanimljiva i pojedincu može pružiti dosta razmišljanja. Ali opet ne treba se umarati sa svim tome. Vrijeme je možda da mi krenemo na malo veselije teme. Ipak, iz tog udara proizašli smo mi, ljudi, i postali primati. Tako da možemo reći da je taj asteroidni udar prije 66 miliona godina valjao samo nama i drugim sisavcima. Hvala vam što ste i danas bili sa nama i bili u skrivenoj stvarnosti. Ja bih vas zamolio da lajkate, podijelite ovaj kanal ukoliko možete. To stvarno pomaže nama koji smo veoma mali i koji tek krećemo. Do tada ponovo stisnite zube i očekujte novu priču. Naše priče izlaze svake subote u 9 sati ujutro. Hvala i veliki pozdrav!